Butandu omu investigations ninga sho omu kuchondoza kwa traffic tureba ngo nziretwa nyingi obutafayo bw'abavugi ninga carelessness of drivers. Ekindi kiri emberambi z'emotoka ninga poor mechanical condition. Kandi ekindi tureba ngo enguuto zitu ninga environment umuntu hampa gwenjura ubundi enguuto zitu ziname byina byingi. Konko muri ekyo nyenda kongera kuyujusya ngo ebyiruka byityo nkwa service ninga ku bikebera munonga service yitu ko bihano kurenga twahindura engine oil kandi twafuha ninga tuyiho mucucu omu air cleaners ninga obo butimbo kujegena embeho. Kandi tureba ngo nebindi ka brake nebindi twabikebera watu wari motoka yawe aha service orebwa ngo yujusya makanika akukebera ha bindi kamatara za brake n'empira nebindi haza omuservice ejo nkirigirira ninga shonkano ukora service yawe kurigirira aha bwire obutambwire emotoka nyingi service nekorwa watambura kilometers 15 konka haro nebiruke binde bitku akora service kurigirira umushayizi kubambikora nkaza tractor nebindi ebikubambitambura ingendo ngufu konka bikora byemerire hamwe nkaza tractors ukora enguuto ebe byoma ebikubambikiriza ibyoma bitahi byabyo ninga shiza breakdown. So wene kurebuka ngo waguma nokora service ombwire ngo oragirwe uko ugambirwe bagira ngo 15 rebwe mu service yawe tuwagirenze ninga shi yarenga mu cyane.